ai ku blaya pi barok kot ki parlok ki ba subscribe bat ki ba page ya kan ke channel dan jeng ku blaya ke bakal pang ka let kam tam shapi ki parlok ki ba patlong krustan rai ku bayar page ya kan ke channel na ka por se ka por u blaya ungkar ku ya pi barok kot ha kan ke channel ke bamanta na kwa ban ya kren siapang u syabi u balak ban pli ya ki jingkar ku jong ka beneng rai shwa bangin ya kren siapang kan ke banta Sya yang abang dia tu epi sepang kakana jong uwei ubreu ubala kongu ya kaktin ke jong ubreu bat bagi jingker kubneng kila the slay ke jing im ke jong u hadu kine kisi ki bamenta bat uta udai William Colgate. Let's say don shu kawai ru na pleng ki long yeng ki bam tep bat ki bam penun kam ya udawai syut benen ubabaro ngitip kum u Colgate. Haki yeng bayok bakot ni haki yeng baduk u Colgate ula yok bandrung rut haki long yeng jong kari kasi jantia be jongi sisa u Colgate ula benanam haduk kata hapleng jongi ki kasi na marubat ladadam daki waipat daki dawai syut benet daki waipat ki company nrai hangi ni ki kasi pada udai na uno ujat dawai syut benet daki waipat ki company in khot kerteng baik ya ki dawai syutnya kum u Colgate. Let's say don pleng jong pi ki parlok ki bertip sipang utara jong kaneka company Colgate. But let's say don ru ki bompat jio asmo sipang kejing ya tu kana sipang utara jong kaneka company. William Colgate ulas sedang banseng ya ke company sina sabon jong karta ke ba udang don tangkat kandai senang. Lang baka jingyarap jong kanya ka jong u. Nrai kane ke company sabon kamla yat yaw setia. But William Colgate uhap ban kang no eka. Wadah pleng ke jing. Duk mansim hakasin ke banungkong namar ba umla ban pensay so. Bat umla ban penyat yaw ya kamar ke jong u. Ban William Colgate ulakut ke jing mut ke basken. Ban sedang biang ya ke company ke jong u. Ulayok mensim ban sedang dia ke company jong u lang baka tin jong blay ke bapila ban siang naka kitab Genesis kal nang ba arpu pra ke dekat ke ba arpau hadu arpuai ke ba angkum ne nang ta u Jacob ula pelong ke jing semai ha utrai lada men long rengkat bat nga bat yada yang naka jinglet jonga bat men ai ke bam ke di bat ke kup ke sen bat ladangan wan pai pat da ke basuk sya ke yeng jong pa jonga te menlong ublay jonga. William Colgate ru ula duai kena ke juk ke jing duai kum bala duai u Jacob. Ula kula rakmat jong ublay bala da ublay unlong rengkat. Bat ke company ke ba ula seng. Bala da ublay unkel kui u. Te ublay unlong ublay jong u Colgate haduk kisi bakut jong kajing im ke jong u. Nalor bo uyok mensim na kaktin jong ublay. William Colgate udan ru ki parlok ki bari ublay. Ki bala pensyur bat ki bala ay mensim u. Kine ki parlok jong u kila ay jingmut u. Ban le hok ya kakam ka ba ublay ula ay u bantray. Ban long ublay u bapa. Ban ay ya kadonut ke jong u sya ublay. Bat ru ban ay sya kakam ke jong ublay. Kabadai ke banta jong ublay. William Colgate ula pediang ya ke tin jong ublay. Baru ula pediang ya ke jing a jingmut ki parlok baru ublay jong u. Bat ula kut jingmut ke baskem. Ban pendan buram ya ublay ya ke jing im ke jong u. Baru ula kular ha ublay. Ba ul ay ya ke jing mi banangkong jong ke company baro sya kakam ke jong ublay. Ula pendep ya ke neka kular. Bat ula ay 6% ya ka jingmi jong company ha sen ke banungkong sya ublay. Bat kumba ula lek hok ha ka benta. Bat ula pendep ya ka kular ke ba ula kular rakmat jong ublay. Ublay ru ula kerku ya ka kam ke jong u. Bat kane ke company jong u William Colgate kalapoi keleng saudang kiri jong ke perthai. Bat wat syadu kiri lum kasi jongi. Kajing ay siya kakam ka jong ublay.
lang bakaway na kisipaw, kalong kum usyabi, ubala ban pli ya ki jingkar ku, jong ka baneng, bakin the hakiyeng ki sem ki jongi, hadu bom yam jakasyu ang kaktin ki jong blay. Kaktin jong blay ki yatu haka kitab Leviticus, kalau nang ka baar punyaw ka dekot ka balay po ka ang, kaway na kisipaw ka bamit na kakando, laka day lang baki sembok kau la neki sembok kau, neki sok na kidin, kidai ki jong utray. Kini ki jing ay ya kaway na kisipaw siya utray. Kipan kan mau yang ni, baki ki badan haka neki pertai kidai ki jong ublay. Bat ni ay kandiat ya ke bangi yo ban ot bandum, bat ni ay pat ya ka siya utray. Kum kadak, ban penpau ya ka jing sungu ki jongi, pa ublay ulakar ko yang ni. Kum kanuksa, kinong rep ladap hiyo kau, ladap hiyo kabasi pau kilo, si kilo kadai kejong utray. Ladang hiyo bala, si sepat tengka si sengi, kan mau si pau tengka kadai kejong utray. Bat ladang hi lehok ikan benta, krempet pinyo i kejing kerko, kiba ublay teh kejing kejong pi. Kadang kejing kular bakerpang, na utray lang bakane. Ladapin pule na umalaki kalau nang kebalai ke dekat kebasi pau ke angkum ne. Walamnya kebasi pau, siya ka ying jingkan siyo. Kau tenjuk yang ahang ne ladangan nampli ke beneng, bat he ke jingkan ko, haduk bamiam jaka siyo, ang utray badan bor. Mano bam kuat ke jingkan ko, mano bam kuat ya ki jingkar ko giba ublay unthe haki ying ki sem ki jongi haduk bamiam jakasyo ganet baro ni kwa lut yakane ndai kan mau yakane kawai ba ublay sisin haba ulakular un pendep ki jingkular jong ublay kimlong kum ki jingkular jong ki brio haba ublay ukular ubat ya kakular bat upendep ru ya ka ndai haswa bangin ay ya ka basi pau siya ka kam ka jong ublay ka bakong san kalong bangin ay shwa ya ka jingim ya ka donot ya ka mangsim ka jongi siya ublay bat nang tangin ni ay la hok bat minat ban ay ya ka basi pau siya utray pila ban don ha kanu ka kanhun balang pada piday na ka kanhun balang Katolik pila ban ay ya ka basi pau jong pi lang baki padar ki sister jong pi ada piday nga balang Presbyterian balang ublay balang fellowship bat ki wede ki kanhon baper kila ban ay siya ki pastor jong pi William Colgate ula kongo ya kapten jong ublay bat ula siya skor ya ki jing ajing mot jong ki paralok ki bari ublay jong u bat siya ula manba kum tangiru ngidon kampan kongo ya kapten jong ublay baru ngidon kam banjit ya ki parlok ki batet breu tiblay ki banlong jingkarku haka jingim ke jongi baru bangin long jingkarku haka jingim ke jongi ublay sisya ukerku habani kongo ya kaktin ke jongu ublay ubalakerku ya ukolke unkerku ru ya ni ladani pendep hok ya kebenta kaba ublay ulakren ya kebenta kaba ublay ulakular pankerku kajinkerku jong ublay ya ukolket kalong pawat hadin ba ulakrat kumbasya spa ndre pusau senam ndre kajinkerku jong u kadang yai peteng haki kun kse kun miao jong u haduk kine kisi kibamanta to ublay unkerku yangi bat kane kajing penkan mau na kaktin ke jong u ba usyabi jong ka jingkerku jong ka beneng udan haka kti ke jongi batugin le ya kata ubleng kerku ya pi baro